bakozi ba Mwami TV rero ahageze noneho murabona ko ari ahantu bari gutunganyiriza umusatsi. Kera iyo bajyaga gutunganya umusatsi ntabwo bajyaga muri byandi bagenda bashyiramo gutya by'ubu ngubu, bagiraga gutya murabona barahungizaga, bamara guhungiza bakoresheje urujyo ndetse n'amakara, hanyuma bakajya bashyira hehe ku musatsi, umusatsi ukanyerera bikaba bimeze neza. Dore murebe ukuntu rwose babikoraga kera, uku niko bagiraga gute batunganyaga umusatsi. Murabona umuntu umusatsi afite utameze neza, ya bintu byo ngo twita ngo muri salon de coiffure. Abona rwose ukuntu umukecuru abaje kubanya nanjye bamwe afite umusatsi abatsakoresha. Urabona rwose ukuntu umusatsi bari kuwutunganya neza bakoresheje urujyo, hanyuma kandi umusatsi ukagira gute ukaba umeze neza ufite fresher. Nibyo rero murebe n'ababyeyi rwose bashokoje neza ukuntu bimeze neza. Abo nabo bamaze gusokoreza, murebe ukuntu rwose mu Ruhango, aha turi mu Ruhango, aha ni mu Ruhango. Mu Ruhango ibyiza rwose ni byinshi. Yes, bakunzi ba Mwami TV rero murabona ko nahuye na mukecuru wanjye yahise anyakiriza, urabona ko yabaye n'agatuma. Noneho rero aya ni amavuta meza ya kinyarwanda, amavuta y'inka. Aya ni amavuta y'inka. Ubwo rero niba utazi amavuta y'inka rwose murabona umukecuru azi kugira ngo gutunganya amavuta y'inka. Akayashyira mu rwanda. Uru rero ni urwabya bashyira mu mavuta y'inka. Kamakiriza umutobe. Ikindi gitabo cyanditseho umurimo unoze mu gutanga umwana w'isoma umurimo w'ubugiraneza. Iyo umuntu yagize neza rero ineza iramugaruka. Ubwo urumva iyo turi mu Ruhango tugira n'ineza, tugahinga tukeza twarangiza tukananywa. Aha rero ni igitabo inama ku mirire n'imikurire. inama murafite inama ku mirire Rwose bigabanya noneho rero iyo turi mu Ruhango tuba turi mu ijuru ritoya iyo tuzagira. aha, iyo turi mu Ruhango tuba turi mu ijuru ritoya kugira ngo tuzagire gute, tuzagire gute. Ubwo rero mukomeze mukurikire Mwami TV ubundi bigira gute, ariko turi mu Ruhango we. Noneho rero murabona icyo kurya hano kimeze neza cyane, ibintu bimeze neza, turi mu Ruhango. Murabona uyu ni umutsima, mukanya rero mukomeze mubane na Mwami TV ubundi umutsima wa rutakara n'umutsima w'amasaka. Ibikoro bigeretse ku bishyimbo bimwe byiza bya kinyarwanda kandi biryoshye. Imyaka iraryoshye. Umukecuru ni wanyumvishe. Turi ni mu Ruhango, ubu turi mu gitaramo cyo mu Ruhango, turi mu Ruhango. Urabona ko ubu izi ni urunonko twokeje ibintu bijumba tugiye gushyiramo amateke hariya, ibintu biraza tubagize gute bimeze neza. Aha rero ikijumba cyera mu Ruhango rwose n'umwumbati, mu kanya mu Ruhango ibintu biba bimeze neza cyane. Mu kanya iyi runonko tugiye kuyigira ubundi ihinduke umutuku. Nimara guhinduka umutuku ubundi dushyiramo ibi bijumba, buri muntu wese agiye gute tubirye. Rero turi mu Ruhango hano rwose, munyaruke ibintu kugira gute bikomeze kubaryohera kuri Mwami TV. Rero
turi mu ruhango murabona aha ni gutya batekaga. Izi ni inkono za kinyarwanda batekamo iki? Batekamo ibiryo, batekamo amateke, batekamo ibijumba, batekamo imboga. Hano harimo imboga nziza cyane. Mu kanya ubu tugiye kurya hano turi mu ruhango mu gitaramo. Rero niba utaraza nyaruka ubanguke hano mu ruhango mu gitaramo, ibintu bimeze neza. Ibi ni ibikoresho bakoreshaga bagira gute barura ibiryo. Ni imbehe. Iyi ni imbehe rero umuntu yayiriragaho udushyimbo. Mu kanya muraza gukurikira Mwamini TV, ubundi mukore subscribe mukomeze kubana na Mwamini TV, ubundi nakagaruka mukomeze kubana. Turi aha ni umurama w'iki w'amasaka. Umurama w'amasaka rero wotsaga ibigori ibintu bikaba bimeze neza, ikigori kigashya, ikigori kikaba kimeze gute. Iki rero ni ikigori cyahize gute cyokejwemo hano. Mu kanya munyeruke kuri Mwamini TV, ubundi murebe ukuntu tugiye kurya ikigori kikaba kize gute, kimeze neza, cyahiye, ibintu ari sawa cyane. Rero dore ni gutya bakivumbikaga. Ubu ni ukukivumbika. Iyo nawe maze kukivumbika rero hanyuma ukagira gutya ukacyenyegeza gake gakeya. Rero harimo n'ibintu byinshi cyane. Uru rero uyu mwumbati wokejemo, reba ukuntu noneho uyu mwumbati umeze ukuntu uryoshye. Rero kurikira Mwamini TV ubundi kumeze kubana natwe. Rero n'ibikoro akagaruka ibikoro rwose ubu birimo hano. Aha ni igikoro. Noneho rero sasa niba utazi igikoro, iki ni igikoro cyahiye kimeze neza. Ubu cyokejwe hehe? Mu murama. Kurikira Mwamini TV ubundi mu kanya ibintu birabageze gute, biraba ari show. Yes, aha rero turi mu ruhango. Urabona ko yuko iyi ni runonko. Abantu rero batazi kotsa runonko, ubu iyi ni runonko. Mu kanya tugiye gukubitamo ibijumba, dukubitemo amateke, ubundi mugire gute mubanguke, ubundi hanyuma mbere umuntu rero yabaga ari kwenyegeza yapfukaga akagira gutya akayigiramo neza kugira ngo n'umuriro ugende ugeremo hari imbere neza. Ureba mu kanya iraba itukuye imaze guhinduka umuhondo. Nimara guhinduka umuhondo rero ibintu birabaye gute, birabaye neza cyane. Mu kanya iyi ngiyi ndabona inoze. Babaga bagiye gukora amarwa. Ako mbonye harimo ubwenge bwinshi. Ubu se umuntu yagwizaga ubugari bwo kurya ryari igihe yabaga agiye gukora ubugari. Babyitaga umutsima w'amasaka. Ubugari bwari iki? Bwari ubw'amasaka. Noneho bakabita umutsima w'amasaka. Hanyuma ubwo nibyo bitaga rucakarara. Umutsima wa kinyarwanda. Mwakoze cyane rero kutwereka ukuntu basya amasaka. Tuba twatonoye ibi ngibi biba bitonoye noneho tugakora ifu. Ibi ni ibihwagari bimaze mwatonoye hanyuma mukabikora ifu, hanyuma mugahindukira mugakora amavuta. Oya ibidatonoye nibyo dukoramo amavuta. Hanyuma tukagira ibyo dukemura tukabikoramo umufu. None cyangwa twatonoye tukabikoramo iyi ngiyi bata. Mukorera hehe? Ruhango Ikinazi. Aba rero bakorera mu Ruhango Ikinazi. Niba utuye Ikinazi cyangwa ukajya uhatemberera ntuzatahe utaguze amavuta. Aya ni amavuta ya dinye bakora mu gihwagari y'umwimerere. Ni amavuta meza cyane rero rwose. Urabona afite litiro imwe, litiro 5, ndetse aya mu rusenda bakoresha ya mavuta yo mu gihwagari, hanyuma ugasanga mu rusenda ruryoshye. Munyaruke rero mubagane bagire gute babahe kuri ibi byiza badufitiye mu Ruhango.
aha rero tugeze zirakamwa murabona iki ni igicuba cy'amata aha ni ahantu bashyize amata murabona ko mu ruhango ziraye gute zirakamwa mu ruhango murabona iyi ni koperative itunganya amata ikorera mu karere ka Ruhango hano mu mujyi wa Ruhango niba rero wahageze nyaruka ugure amata kuri koperative bafite amata meza cyane aryoshye rero aha turi mwibutsa ko ari mu Ruhango ubaye utarakora subscribe nyaruka kuri Mwamini TV. Yes, aha ngaha rero tugeze ni ku muhanda mu kagari yego gikarabiro aha bahinga inanasi muzi ko zigira umutobe mwiza uryoshye rero niba ugeze ku muhanda nyaruka ugure inanasi rwose aha turi ni mu Ruhango ku buhanda. Yes, ubwo rero inanasi murazizi ko inanasi ari nziza cyane Yes, aha tugeze rero murabona ko hari ibiti aha tugeze ni muri Edeni aha ni muri Edeni murabona hari imbuto z'ibisine ziribwa muze amakuru yanyu amakuru ni meza mukomere cyane mwahageze muri Edeni fruit Edeni fruit mukorera hehe dukorera ni Bumbogo mu kagari ka Nyamagana umurenge wa Ruhango akarere Ruhango murabona umusaza n'umudipolomate afite n'udukaramu tubiri two hariya kandi agira gute aba ari kwita ku mbuto niba ukeneye guhinga imbuto ukeneye guhinga imyembe ukeneye guhinga avoka nyaruka uje kuri umusaza aho agufitiye ede ushaka no gukora ubusitani wanyaruka murabona ko izi ni indabyo waziha sheri wawe kuri Saint Valentin ibintu bikaba bimeze neza cyane nyaruka rero uyu musaza umusure abaye murabona ko iyi avoka yarabije n'avoka ushobora gutera mu gihe gito cy'amezi 3 ukaba utangiye kurya murabona iyi avoka igize gute iyi ni avoka rwoga rero turabasange uduhe imbuto cyane hanyuma tugire gute dukomeze gutera imbere aha noneho rero tugeze murabona mu Ruhango tugomba gukoresha rondereza izi ni imbabura zirondereza inkwi ndetse iyi mbabura murabona iyi ngiyi irimo iraka iri kwaka igize gute ubu ni uburyo bwo guteka bwiza bugezweho ifite n'isuku iyi mbabura ikoresha icyo bita burikete rero niba iwawe ugiteka bigoranye nyaruka ukorera hehe aha bakorera mu Ruhango ku Musamu munyaruke iyi mbabura ibishishwa by'imyumbati nibyo bakoramo ibingibi bigize gute bakoresheje iyi mbabura rero munyaruke mugere mu Ruhango ku Musamu bagire gute babahe imbabura nziza. Yes, bakunzi ba Mwamini TV rero aha tugeze ni ku Bavumvu murabona ko ubuki bwiza cyane buboneka bukorera hehe mu murenge wa Mbuye muri Gisanga nuhagera uzabaze uyu mugabo aguhe ubuki murabona uyu ni umutiba umuzinga urabona iyo bagiye guhakura ibi nibyo mwambara mugiye guhakura murabona ugiye guhakura noneho mbaho ubuki noneho iyo tugiye guhakura tuba tugira gutya umwotsi uri ukabuza ubu ndimo ndahakura ukabugira gutya ubu turi guhakura nk'abantu mukaba tugiye kubahakura mukomeze mukurikire Mwamini TV rero ubundi ibintu bikomeze kubagendera neza ubwo rero uyu mugabo mumwegere rwose abaye ubuki ubaho ubuki noneho iyi ni iya kijyambere iyi ni imizinga ya kijyambere ibishasha bagushyira mu mizinga dore rero iki ni igishasha bashyiramo iki bashyira muri iyi mizinga hanyuma muri kadire ubuki bukaba
hari n'ibindi atabashirika yungura. ugira inyuma igizaho intoki Aha rero ni hahandi ubuki buba burimo. Hano ni ubuki rero burimo, murabona ko yuko ibintu bimeze neza. Burimo mu gishasha. Buri mu gishasha. Murabona ko rwose bigatoshe. Bakoze bamwabiti ibintu mu Ruhango bihari ni byinshi ni byiza. Aha turi ni mu Ruhango.